Dodalapa, Sikpsan Switchana Digru, Jazo, Halmechi. Halmechi Jazosa, Sikmi Sakstan Laskustu. Halinian Gajona, Nepal, Bhasa, Kala, Sanskriti Lise, Nepaya Titi, Haidakaya, Jainjona Dipi, Bekit of Intaka Bona, Kalabalayago, Jazo, Halmechi. How Jisa, America Chona, how Biosai and Chona Di Machamo, Bektiata Jisa, Mahakatan Bonodu, Weka, NRN Napa, Saputo, Bekitoka. Yakna Jitangu to NRN चुनाव है वेका छम उप महासचिव उम्मीदवारी बीते नदीमा व्यक्तित्व नाखा वेका खा रबिन बजाचार्य जु वेकेटर चिसा ठौया ठुगु हलिमे छिजा जस लस्कुसदु हलिमे छिजा जस हजुर नमस्कार तारेमाम जोजोलोपा सकल सुदाइछि दर्शक दाजुकी जतत पिन्द थौ होली पुनि खुनु थु यानात्मक कार्यक्रम होली पुनि विशेष शुभकामना व्यक्त नाजना ती नेवा सभ्यता न होली हनेको फरक परम्परा दु हजुर अथे जिया चौसाना थौ कने छि होली इंडियन होली बच्चा प्रभावित जिया चौ दुसाना हजुर था थसै ट्वा बाले चाहिँ भजन याना छि होली पुनि पति विशेष चाहिँ होली में आला ठुकेना नेवाते हना चौंगुनो दु अथे जिया चाहिँ छि तो छि होली त न छि नेवा ढंग न बच्चा हनेको यासा अझ बाइपुसने बालाई दयु चाहिँ छि कला संस्कृति परम्परा त न लेंकाते जुनजुई होली जिया दक्ला नपा होली ने पिन्टु न बिया दक्ला नपा थुपाले नेपाल छाइदिउ थुपाले नेपाल छाइदिउ छु मूल उद्देश्य छुटे जी खासला नेपालले न्यू कार्न होयो ख नेपाली चुनाव हो एनआरएन पुति चुनाव हजुर नेपाली चुनाव झिठा टोले जम्पे नेवा त न एकजना चौ कार्न हैन नेवा त छप्पा छदि जिया चाहिँ नेवा ट्याके जिया मा दयु पुति दिन बच्चा प्रोत्साहन बितन होयो ख हजुर थन चाहिँ थौकने त हमल दास टुरिस्ट उमेरबारी चाहिँ यो चलन होया थौ हजुर खे मस्ते ह छि नेवा ट्वा टोले था थासे चाहिँ उमेरबार जिया पद कया चौ न छिस खना त नहेलु हजुर छि ट्वा नि हने न आइले सोल्दासा फेनि त कन उमेर जिया वन नगुदु हजुर अझ चाहिँ त्यो चुनाव न छि नेवा त ह थ एक बजे त केनि फेमा त्यो हिसाबमा नेवा त न्याठा जुसा न छथा छपा छदि जिया पटकुकुल दासा नेवा त उस पार्लियामेन्ट त दै दै बुदि उद्देश्य न होय जुल अले मे उद्देश्य दै तो मार्च 14 15 16 सोनी अंक तो एनआरएन हजुर यो पति विश्व सम्मेलन जिया चाउँदो हजुर ल वो विश्व सम्मेलन जिन उपमा सचिव पढे उम्मेदवार जिया चुनाव कारण हैन दिथन होया चुनाव हजुर तो एनआरएन तो एनआरएन एउपटि चाहिँ छि नापन केन्द्रीय सदस्य दु थे मखला तत्काल हाल चालम केन्द्रीय सदस्य छ ग्लोबली न एनआरएन रे छुखा तो विषयले छु जानकारी बेदिला अले ठो एनआरएन यो वास्तविक उद्देश्य छुखा अले शिक्षा चाहिँ नपायुक्ति गो आयुक्ति ठो अधिवेशन चाहिँ यहाँ जुप्टी कार्य समिति विषय चाहिँ गु कथा ज्याछय त ठो विषयले छु जानकारी मे पिन्छ भन्दा चाहिँ फरक तापुते हजुर सुन संस्था दिउ देखि बेला चाहिँ थयो स्वार्थै लागि देखेको हजुर तातल एनआरएन देखो नेपाल नेपाली त चाहिँ विदेशे चौपिन्न नेपाली माया दया नेपाली त भत ग्वालिया फैला हजुर मुपति कला संस्कृति लिंका त फैला त हिसाबमा दया चाहिँ हजुर उद्देश्य त या चाहिँ हजुर तर वास्तविक मु उद्देश्य सुधा त दिपि पिने चना त पि हजुर भूतपूर्व नेपाली दै थौ कुनै नेपाली संविधान अनुसार हजुर दिपि मनु त चाहिँ थयो स्वार्थ तो मतलब थन दिपि दक्षिणा सम्पत्ति त दनि हजुर नेपाली वा कारोबार या त जुनि हजुर वे कारण न सम्पत्ति थयो सम्पत्ति भोग चलन या त हजुर प्लस थयो नेपाली नागरिक त लिंका टु त हजुर अनया नेपाली कारोबार या त हजुर छौ रूपमा संगठित ज्या छपा छदि ज्या छौए मुतु सब थ्वे कि त दुनि गठन यापति ख हजुर अथे त हैन आठौं पनि चाहिँ जिम्मु हक हित भन्दा न नेपाली हक हित लागि एनआरएन यको जैना नदु हजुर कोरोना काले न मध्य पूर्व चाहिँ यको श्रमिक त थाको चौमले जिमस अरबौं देवा आइएलो हजुर पाखे आया यो कुष्ट ग्वाले न प्लेन टिकट के नेपालले छ हैन दु हजुर नेपालले इले बिले जुया चनिपति सुरै थियो दैवी प्रकोप अवस्था हजुर उकेन यको ग्वाल न याना चनौदु बादी पहिरो भूकम्प थयो थासन यो कोइना नौदु हजुर जिमस खैरल गोरखा छौ गाए देगा बेउखा हजुर यो कुथा से यो पूजे नौदु हजुर वो विशेष त नेपाल त नि दुखी नेपाल त चाहिँ जिमस छौ कथा चाहिँ इमो गाले चाहिँ चिरौं जुसा मलम त चाहिँ सफल ज्यादा नौदु
छि चाहिँ थो एनआरएनया चुनाव उपमहासचिव उम्मेदवारी बिटेना दिगो थो उपमहासचिव पद छा उम्मेदवार बियादिगो थे थो बाग मेरो पद चाहिँ मछिला मछिङ ध्यान छुदामा लासा दक्ले नबा जे एनआरएनए पतिको कार्य समिति इसका देखे या हजुर ची एनआरएनए कार्य समिति डाले छौ चाहिँ आईएएस दिया दे वो चाहिँ आईएएस धाउ चाहिँ ची सेक्रेटरीट दिया चाहिँ सचिवालय देखिन्छ चाहिँ सचिवालय तक चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सचिव तक मोह सहकोषाध्यक्ष तक इपे छौ आईएएस चाहिँ बडी जी वो बडी अपॉइंट निर्णय अले उके बोर्ड अफ डायरेक्टर देखिन्छ ची मेमे संस्था दे नि उके त चाहिँ आईसीसी मेम्बर दे ले आईसीसी मेम्बर दे आतो जिमु गु 77 राष्ट्र जुया चौदु गन पेम गन न्याम गन च्याम याले वो यो को मनु दे अले आ दिथौ कने दि आईसीसी मेम्बर खा आ चुनाव बैठक जुई बोले वो आईसीसी बडी बैठक दिले वो 1 से 3 4 चाहिँ बडी खन्जी बोले आईसीसी मेम्बर न आयो रे खाली 1 2 मिनेट होई हजुर अब 5 6 घण्टा खल्ना 1 2 मिनेट होई टाइम गुली खन्ते भई तुम खन्ते न जुई मको आईएएस है नि याले आईएएस बोर्ड दुनचोन धासा थयो ख बलक ते भई हजुर उपमहासचिव छा नाबले सचिव जी थौने दण्डैपति ख सचिव दे खुमन्दु खुमन्दुले न वो भच कोइथिङ ल प जुल थयो सशस्त्र रूपमा उनी मको जुल हजुर कोषाध्यक्ष सहकोषाध्यक्ष फिल्या त जित तेवा चाहिँ थि ममरु दु नि हजुर तारा से न्याथा न भ्रष्टाचार उखे थुके ओइ तेवा खौ होइ म थम जुन दुला चाहिँ थयो बोले ओइ दिल ओ देवा अब तेवा जको सोय ज्याजी नापा वो नीति कार्यनीति थयो देखेले उयो खासै संलग्न दैमको कोषाध्यक्ष सहको चिदाबरी नीति चुनाव संस्था तराउँदै नायक नुको दै पिन्छ होला नाया मरेबले त दे नुको न खासै खमरु अनवया चाहिँ छ्यान्जे ज्याजु होइ अथवा एनआरएनए गरु रहा छ्यान्जे मु छ्यान्जे छमुजुई अले लिउ छ्यान्जे चाहिँ निमदै जुला लिउ छ्यान्जे निमदै बुले चाहिँ इमसन यकु नीति निर्माण या भई खैतला मु छ्यान्जे न दसान्जु तर गुण संस्था नियन्त्रण न ठौकने खुरापाट राजनीतिक हस्तक्षेप टुके उके यहाँ त्यहाँ याबले मु छ्यान्जे छौजको पर्दैन जुला न छक्ला ल्याबले त्यहीले बुइला बुइ चान्स न यकु दै यकु खुरापाट दिलो न एकदम पावरफुल जुला अझ ठुपाले द्वाउमले मु छ्यान्जे दिया द्वाउन धासा न्यू पद न दुजुला अफि न थे न अझ चाहिँ खासै छ्यान्जे दिया त द्वाउन त नजुला मु छ्यान्जे उप महासचिव रह्यो चाहिँ आजसा महासचिव छमजक दैउ जुल उप महासचिव निम दैउ जुल मखला सुरुवाते चाहिँ केन्द्रीय सदस्य चाहिँ उप महासचिव नि वने दैउ छ सी नेवा धापछौ दुने कुमच दुया द्वाउने अले पबया प्याउ दैने एजा चाहिँ पहिले चिर दुया द्वाउन माल्ने तकला तर दुया द्वाउन दा होला द्वाउने पइको वछि वथा छ एजा कुमच दुया द्वाउन दे चिर दुया द्वाउने दिनु न जाइना अले बालके या ढुन्डा त चाहिँ मेरो अले न छ्यान्जे यौको टेके पइ हजुर एजा थुसी चाहिँ उके द्वाउन दे दिखा आटकै चाहिँ अवस्था छुपटी विभिन्न व्यक्ति पिटी ठो एनआरएनए बोटिकावे भी विभिन्न ठो उम्मेदवार पिली चाहिँ भोटर्स त वेका पिन्ना पछि सम्पर्क जुयाचौ हुँदै गयो अवस्था जी आठो उम्मेदवार बिर्या जी उखनु सेप्टेम्बर अगस्त सेप्टेम्बर घोषणा नख खातल जिमुपति अक्टोबर जुमा उपति ख हजुर ल तो जेएनजी आन्दोलन ठुके उखे दिया चाहिँ देश सरकार न परिवर्तन जुल चुनाव या फै अवस्था मोया चाहिँ 6 महिना सारे नख हजुर अक्टोबर जुमा उछि चाहिँ माते जुइत्यौ एजा तो ताई जुइ ढुङ्ला तो ताई दुने चाहिँ विश्व 77 राष्ट्र मध्ये चाहिँ 60 65 60 राष्ट्र नि दा हजुर अनि जब सदस्य खौजुदु हजुर दको नि आधारला दकोस न है जी गुली न सपुत इपि ख हजुर इपि दक्षिण चाहिँ समर्थनीय खौजुदु दक्षिण बालके बिदाउदु ओके नाम पन जी अथे नेपाल वे निन पेनु ने जी डब्ल्यूएनओ मना बन सम्पर्क नदु छि तो अलिनेवा दबुदुले दबुलेनो ओके पति नोको थे समेत मर्जन हजुर उना बन जी सम्पर्क नदु नेवा तन एकदम एनआरएनए मोजा तन डब्ल्यूएनओ न बच्चा थयो पति गन गन विश्व नियंकन न चीन च्याप्टर टल दुजुला दको च्याप्टर कन सर्कुलेट छोया कने चिसा छुसिने वाटे त टेकेमा जिता तक मखो अथवा जिता यामा मयामा जुगुना उल्लेख यामा मयामा तर नेवाटे त चाहिँ टेकेमा दै छौ व्हिप जारी ना बि दको सर्कुलेसन ना बि लाछ नेवाटे न छप जुइदै
एनआरएन दुन्न नेवाटे सस एठा दै दे चाहिँ इना पेनो का हजुर वेकन न वो पोजिटिभ के आबिदु हजुर वो लगा चाहिँ विश्व चाहिँ दिनाता देखेन 77 राष्ट्र मध्ये यो पूर्ण राष्ट्रपति अनि नाय त नपन खला बला जुले बामके सपोर्टर दु हजुर तो तुके माथि हाना अध्यक्ष दनि पिन गुट गुटला नेठाना प्यानल दै जुल हजुर न्यू प्यानल दुन्न खथेना चौ दुल हजुर अले एनआरएन जी ना पान्छे जैना तो कारण हैन जी सूचना जैन दु जुगु सहयोग कारण हैन जुगु थयो न फ्यान बेस दु इपिन उयो कारण हैन चाहिँ त्यहीले चाहिँ यो अछिन जिठो एनआरएनए गुल्टा थो भोट बी डुपी नेवाता दुजा त छ नेवा फोटोस त मोठे छ नि थाथे दाबले नेवा सदस्य दु हजुर जस्तै अमेरिका खलत धासा अमेरिका चाहिँ 3-4 लाख नेपाली त चुनाव चौं थाहा छ जम्माइना थोपाली 13,000 सदस्य दुका अमेरिका एनआरएन सदस्य हजुर 13,000 सदस्य मध्ये जिगु बिचारा 2-3,000 नेवा भ्यान मलाई पनि नेवा त नपाइन हजुर जस्तै गमा गमाया तपाईँ श्रेष्ठ त जुल अनवया ची मेमे जात त नदुने नेवा भ्यान म छ तर पनि नेवा खादै पनि नेवा त इपि अपो एनआरएन सदस्य दु तर एनआरएन भोट कुर्कु पते छौ सु सिस्टम दुला हातुके डेलिगेट सिस्टम दुका प्रतिनिधि टाइपले क्षेत्र क्षेत्रमा वे पनि प्रतिनिधि मको क्षेत्रमा के जस्तै अमेरिका 13,000 सदस्य दुका मलाई ए जीवले चाहिँ छुटा 13,000 मुनु न होला भोटकुरको आफै मको हजुर वो कारण ना छुना तो हाना मेरो छौ कारण छुटा मिडल इस्ट लाखौं दुका आई पनि लाखौं मुनु त नेपाल वे भोटकुरको मु प्लेन टिकट द हजुर अमेरिकन त ठिकै मुजु कारण ना चाहिँ अले इमसा भरैले छौ क्षेत्र मत्यामा ध्या चाहिँ डेलिगेट सिस्टम ना ओके डेलिगेट सिस्टम गदुरा पहिलो 1000 टका गुली सदस्य दुख ओके 10% मनु दे भोटकुरकी दे ओली डेलिगेट जुई अनलिप क्रमशः मोइना यंको अले अछि अमेरिका 13,000 दुसाना थुसी दिमसा 206 डेलिगेट अमेरिका त पावे जी हजुर जस्तै दोची दुपति मेउ देश त सची मन डेलिगेट पावे जी ओ कारण ना त थुसी भोटकुरकी बि दक्को विश्व नियंत्रण याले पेरोती डेलिगेट दु हजुर डेलिगेसी हाना छौ सिस्टम छुदा सुपि मन त डेलिगेट जुइ दैले ढाले कार्य समिति चौपी मन त डेलिगेट जुइ दै मो अटोमेटिक दिला ओ यहाँ चोय प्रायोरिटी चाहिँ प्लापिङ एडभाइजर प्लापिङ बोर्ड मेम्बर एना विभिन्न दु नेवा त सक्रिय रूपमा बोर्ड मेम्बर दियो ठुके ओके मरु कारण ना चाहिँ इपि डेलिगेट दियो चान्स त मन त ओके भन्दा बाहेक 15% कोता चाहिँ वो देशे चम्पी नायते थ मनोनीति ना 15% टोटल डेलिगेट संख्या 15% चाहिँ हेउ ओके निमपि नेवा त ला समस्यु अझै चाहिँ जुगु अनुमान थो पेरो डेलिगेट मध्ये सचिय नेवा डेलिगेट दु मरु हो चाहिँ त्यामा फुका चाहिँ लिसेस का स्वयं तर नेवा त डेलिगेट एकदम मोय हजुर नेवाटा डेलिगेट्स मोह दुसा चाहिँ दको नेवाटे भोट चाहिँ छि नेवाटे समुदाय दिने वन गरा छ वो बामा वे खन्छ छु ठो एनआरएन या चुनाव छु मूल मुद्दा छुजी जुगु मु एजेन्डा दुनी दयु चाहिँ आतो तिपिङ गैर आवासीय नेपाली त्यो पैतृक सम्पत्ति भोग चलिने अधिकार वो संविधान बियाते दंगला विधेयक पास दिनुला तर तो सरकार चाहिँ कार्यान्वयनमा याने ओ कार्यान्वयन याकि जुगु मूल एजेन्डा जी थौकने चाहिँ संसार यको मनु त प्याउना त 20-30 वर्ष देगलो मा आउपि मर्याउन मर्याउले नाम सरी या मफिया भोग चलन या मफिया दुख दिया त यो कुदु हजुर कारण चाहिँ थोया चाहिँ जुगु मु एजेन्डा दि नेपाली संविधान है एनआरएन नागरिकता बिउ चाहिँ उल्लेख रु लिसे वेकअपिन्ट चाहिँ थो कला संस्कृति व थप्नु पैतृक सम्पत्ति या हक भोग्या अधिकार न बिउ खण्डु वो आटकन लागु मौजुद न म तो उले जु दावा चाहिँ मगला कार्यान्वयन मयाउ कारण न जुलुवा मौजुद छ ओला संविधान तो 8 वर्ष दे रुंगला बि दादा ठौ बि कनै बि नेपाली सरकार नि चेन्ज या त न आ पदे चोपि मन देश न या दादा चाहिँ इमसँग सशक्त रूपमा भूमिका निर्वाह या मफिया त न छु तोला मालमल त छेदन न वावल के दि छेदन माल ला वावे सिरल के आना हो न अथन सरकार त दै सरकार या रै सरकार परिवर्तन जुल अना सरकार त दै या रै परिवर्तन जुल कतुको चुनाव थन्ने चुनाव या बि मनु त मरु कारण न न अझ थन्ने चुनाव गए थे ना जी बना जी छुना जी उखे ना चाहिँ थो अधिकार चाहिँ बि माल दैपति अछि हजुर थाबले चाहिँ आडो कार्य समिति चाहिँ थो संविधान चेरको अधिकारित न क्या त चाहिँ वो कुटा यामा हो वो म मया कुटा या त चाहिँ
मै अमुक या तर इम्प्लिमेन्टेसन जुई पक्क पुवंक या मत छु इमसा दिन आधा दिन सरकार पर छौ सरकार ना पण खाला त ओके दाइ दकोन ठीक जुई 6 महिना लिप न्यानु निले 6 महिना लिप सरकार परिवर्तन जुले आना जिरो सूर्यमा गथे जुका न चाहिँ जिउ हुनु अगस्त महिना चाहिँ जितो नेपाल सरकार त परराष्ट्र मन्त्रालय त मुद्दा तेमाला ध्याजी वो यु ख अनि मुद्दा ते तो भौतल नि यामल चिमचा तिला सुसे मुद्दा ते नो अले दुबले चाहिँ आइ दु कार्य समिति थया कता मुद्दा ते सते जिसय मुद्दा ते संस्था मुद्दा ते दै खन्दुल कासा ध्या टोटा बे संस्था मुद्दा ते ध्या न एजेन्डा न पास जुल हजुर अले पास जु ढंगा चाहिँ लिते थन ठ्याक्क जेनजी आन्दोलन जुले ओ हाना भन्दा भन्नु जुआउन अथेन्ट जुआउन आठो छौक्समा जेनजी आन्दोलन यो लिपा आठना चुनाव जित्यो मुदो मखला तो चुनाव जिरको सरकार चाहिँ छिकपिने उपरि मुद्दा हिट आपको एसएफपीआई थे ताला के मता गेट हो विचार मुझे आइम छ लालिपप किन आउँदु गनी हजुर तथा दावा छ तो नेपाली चुनाव न्याख्या तासा मनासा न प्रवासी नेपाली अथवा विदेशी चुनाव नेपाली राखे प्रभावित जु हजुर एबिन थौ कने यो कुमनो पिन चुनाव कारण दा अन्तिम चुनाव पिन थन्चो पिन दाछ आयो कारण हैन हजुर दाछ हम क्या मता चाहिँ छे पनाया बात के रुखे पोती सूर्य पोती तो सूर्य घंटी पोती ताला खनिनी जुल हजुर एजाते गैर आवश्यक र प्रभावित या लागि चाहिँ रासो पान जिमसा नायकता बिरेपति खन्तल गो जुये मखो संविधान परिवर्तन यामनी कांग्रेस न जिमसा गैर आवश्यक नेपाल देता नायकता बिरेथन तो सुसु खौदु एमाले न नापा पास नाते दंगुदु ओ लालिपप ने केना तौदु तर लालिपप बिया केना तल धाव चाहिँ तो कार्यान्वयन जुई रह्यो चाहिँ दिता चाहिँ विश्वास मरु तर सरकार इमसन नापान्छ दै चुनाव तेल कि दै ओ चन्दना कामा पोर्ना कामा डको कामा अलि छका छका दै तर इबिन त्यना आन्दोलन चाहिँ मेमेयो कारण ना चाहिँ खासै यही थे म त हान ताथे दाउ खा तो इलेक्सन लिपन हङ पार्लियामेन्ट जुई कारण ना चाहिँ बि थथल बनाए दिमु एजेन्डा चाहिँ खासै यही थे म त अले आ छौक समा द जिउ देशे चाहिँ आर्थिक रूपमा छि देश कमजोर अल छिथा देशमा पिनेवा पि छि नेपाली देशमा चाहिँ अन पिने छुछु आम्दानी याना अने ठाठा पिने बिजनेस व्यवसाय ना छुछु पि यो को मतलब तत रौ जयन चपिना दो अले वेकअप इन त चाहिँ आह्वान ना नेपालले आर्थिक लगानी या के त्यो खना नापा उठे जियो आयोपति सम्भावना उल्टा कर देता से तुके लागि न्यू समस्या दुका हजुर तेबा यता तयारी कुदु हजुर अले दक्ल पहिलो समस्या थियो नेपाली तेबायुपति भा घटे हजुर उदाहरणले लागि थौ भन्दा 5-7 वर्ष नि हो खला उबले चाहिँ $1 बराबर ₹100 हजुर उबले दिन थन सच्ची देवा दुटे यो खासा हजुर वे सच्ची देवा लिटिङ त उबले 145 माल हजुर ताले सुये नाफा नुकसान में आसन 45% वो नाफा जुई माल्ने वो घटायो भन्ने 50 जुगो थर्कै लिङ्ग त न 45% बढे जुई माल न 45% कमाया त बराबर है त न कमाया त हामीले कर पुली ज्यामिति पुली ठुके उके याले छु नुकसान 200% मुनाफा हुए माल अथन 200% मुनाफा हुई दियाला छुना मरो हजुर एजे थन तेबा है ये फील अथे जुल ओ ल्याउने चाहिँ चान्स है मन त अले दोस्रो दे चाहिँ थन लगानी सुरक्षित मदु छुना या बले ठुके उके विभिन्न जिल्ला का जुगु तेबा चाहिँ सुरक्षा ग्यारेन्टी सरकार बिया तो मरो मानो मे हिल त नै जगा बिल अरु म आउके जवाफ दे सुले थन थासे लुटपाट टुके उके अघि ना त लगानी सुरक्षित मधु कारण न अन यको देव डॉइन थे मच हजुर नापा हपिन्छ त जल स्रोत लागि यको लगानी ना दउदु हजुर तर जल स्रोत न लिस्टिङ दिया सही ढंग नि टुके उके मधुले नापा खासै वया त मरु हजुर तर नाता देथेन कमे या त ओ डबलरी डिप्रिसिएसन लागि अमाउन्ट बढे या त न पछि जो कारण न मुतपाच पा टपा न ओ सरकार त दिन्छ तेबाया दिया इमसन लालिपप के केना गौ खा अथन खासै इन्भेस्ट ना तेबो कमेया दे जी खासै चाहिँ गना मख अब क्यापिटल मार्केट चाहिँ या थास जिउ तर का क्यापिटल मार्केट चाहिँ थौ कने छुदु राहा शेयर न्याले 1% दलाल त बीमा मिबले 1% बीमा त्याले थ त 1% कमेया त कम से कम 4% भाठाउन मला अनौके कर्न फुलमानी वो कारण हैन चाहिँ एकदमै थाकु दिउ कुन अर्थमन्त्री नाप्लाले न थयो तपाईहरुले गाई मारेर बाघ पोल्दै हुनुहुन्छ त्यो त भएन विश्वमा कहीं पनि यति धेरै यो के भन्छ फी चाहिँ छैन अमेरिकामा 0% मा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ हाम्रो पनि घटाउनु पर्यो ध्यान दिन त यो क अले छौ चाहिँ नेपालले ब्याज दर एकदमै ठिकै
हामी मिक तकला 8-10% ब्याज पुलमा उया नि होला 12-15% खान थन थौ कुनै चाहिँ 7-8% उया चाउँदु र ब्याज दर एकदम ठिकै भले बैंक के लोन के हैन जया दिनु संभव मजु वो कारण ना चाहिँ बत्ता लगानी हेतल था ठाकु तर ऐसा न मन ते छुना तो रहा रियल स्टेट रूप यदि सुनो प्रोजेक्ट होला छ होटल देखल झाला अथवा फ्याक्ट्री देखल झाला इमसा तक्कु जग्गा न्या त जग्गा न्या ढुंगा अन लगानी ना कारखाना खोले अब कारखाना डुबे जुसाना नापा नापा बस्ती विकास जुया अनिले वो जग्गा मु ठाउना लौके 10औं थन नेपाल ठाउन पे 10औं गुना ठाउनी चलन दु वाटे चले मुजु थासै 10औं गुना ठाउन धाछ वो या मु व्यवसाय गुख ओके खाता जुसाना जगै बडी पाखे भा बरे दिले चाहिँ उके कमे दु चाहिँ खना आठुके उदाहरण लागि दिन पास समेस्न काब्रे गामे जग्गा न्या त म हजारौं रु पनि वहाँ छुया रे या त उले चाहिँ ज्यान सफल मत 8-10 वसुली पा उयो गुली लगानी ख ओके 10औं गुना चाहिँ एप्रिसिएट दिल तर वो चाहिँ रियल स्टेट पाखे दिल तर मे व्यापार पाखे मजुबले चाहिँ यो कुमनु ते त चाहिँ वो नेपाल ते त गुली लाभा ब्यारि हो वो चाहिँ म उद्देश्य चाहिँ पुमो अब के चाहिँ छ उद्योगी रूप कया चाहिँ वो विकास ल्याउ खस अन जेपी यो को मन्त्र ज्यादा यो वक्षमा चाहिँ लाभ हो म थन हाना मेरो छौ समस्या छुदा जी नेपाली मार्केट एकदमै छिर अले नेपाल सरकार एकदम कमजोर गतिके इन्डिया त कथन सामान होइले चाहिँ मिनिमम ट्याक्स चाहिँ दुआएफ हो तर नेपाली प्रोडक्ट त इन्डियन मार्केट चाहिँ अवेलेबल याना बि चाहिँ मफु यदि इन्डियन मार्केट न नेपाली प्रोडक्ट के लागि खुल्ला ना बि खसला होला इन्डिया पटी फ्याक्ट्री बनेदु नि थन यो कुन ह्याउतुक सामान छैन अब थन थारा इन्डिया भन्दा न थन लेबर ल कम दुनि थारा त इन्डिया छर्क होला थन 1 पैसा थियो तै मतलब थन जो बि मन त सच्ची 165 दियाला दुसा इन्डिया सच्चे हुने मखनी धारा थन लेबर दन थन न्याउन म्यानुफ्याक्चर न इन्डिया छेपु तर स्ट्रङ गभर्नमेन्ट वे इन्डिया न पण ट्रिटी या मफु कान नेपाली सामान्य लागि इन्डिया बजार मरु कान न थन न्याउतुक देखो साम मदिला कारखाना खोल्याले सामान त इन्टरनेशनल मार्केट हिसाबमा डलर फुलाएमा कस्ट सेम जुल कस्ट अफ डुइङ बिजनेस लजिस्टिक मामला ट्रान्सपोर्टेसन मरु थन समुद्र त थिङ त न ओके लजिस्टिक फी आले 25-30% वो बढे जुल हामीले चाहिँ वो छुन सामान देखले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस जे को हाइजु कान न एक्सपोर्ट न या थाको अझै थन खासै छुन फ्याक्ट्री जुइ मको त थन्दुपति ट्रेडिसनल गोपति का ह्यान्डिक्राफ्ट टुपी टुपी चाहिँ अवश्य न या पै तर उके त न मार्केट चिर ज्या भत थाको या हजुर अन्त्य चाहिँ छिसा चाहिँ छौ छुपटी थो उपमहासचिव उम्मेदवारी त कया छिपसा गु फिल्मची अभ्यास न यार गो ज्याछु एनआरएन ते अधिकार गु ख उइता कायम याव लागि छि गु खथा ज्यायागु चाहिँ योजना दो म थौकला जे थौला रिटायर जे दुई दुन जे व्यवसाय खास मरो एजे समय दुए जुल नेपाल चुनले न्याइप न न्याइप पास पे दको थने दुदुल उकन न्याइप न जुल तर त्यो सम्पत्ति व चाहिँ नेपाल पिन्चो पिन्द फाइदा भन्दा नेपाल देश त फाइदा जी तर सबै पनि थन सम्पत्ति क्या दु थन ते दु दै दुई साथ चाहिँ पतापत न्याना चाहिँ लगाने ए जुगुपति जुल त हाले वो तेवा जको चाहिँ थने दइ जुल नेपाली जग्गा में विदेशी छेन्या रे बिना यो वही मला तर नेपाली जग्गा में विदेशी छेन्या त थने तेवा यंकी माध्यम न दे भन्ने वो अधिकालक नेपाल सरकार बिया त मरो सोर्स अफ इन्कम मरेका थने तेवाला थने तेवा प्यानी मखो आ दुई नम्बर हुन्नी उनी पनि थाइ बिना दे मला तर हुन्नी न गएना छ हुन्नी छ त न ओली सम्भव चाहिँ मरु छ तैते यको मरु सामान्य म थगे त ह त यंकी तर थन त बे सारान मरु त ह थन त बे सारान मरु त ह त ओली यंकी प्रेम थने तेवा थने लगानी दिसु थै नामे बेटा दि दिन साथ 12 बिरा बि यंगु पिन ख पिन दु निम्पे मेस न यंगा तो न दु मला आला गैर कानुनी ब यंगा तो नि आला थन के थन त हमले था यंगा तो थौ कने ना सुरक्षित मरो मिया जुगु देव जुगु लाती देउ जुल एजे यंगा तो कने कन जुगु नामे थने सुरक्षित जु दाइले इमसन थन्डु छेद फ्लाउ छेद सेंका फिंका बालग देगा बाला बियाना तो ना तो नि अब वो छे फिंका सेंका फिंका दनि ब्लेना मन त ज्यादा त नि अथन तो मिया का तो देव जनाले प्याउनी मक्त अथौ कने सुजले जुगु नामे दैले मरे लाको पाको भाव मिल देव पोचे त सुंगो न तर सरकार आदे सम्पत्ति ते दु पश्चिमनामा थन 5 दुल त हासातला थन्यानाल थने तो दाते नि वो बोरात के कुबिया यंकी जुपति चीज ल मखो यको सुबा छि हलमे छि ज्याजो त ठुकथा ई बिया खला वाला यान दिला ठिकै लागि छिता यको सुबा
थबिन्दन यो सुबा धन्यवाद सुबाय ठिकसा सोया दिला हलिमेछि ज्याझो छ रबिन वज्राचार्य चुनाव खनाबला वेक एकना दुईटेंगो ठो एनआरएन चुनावे उप महासचिव उम्मेदवारी बी तेना दिगुडु वेक चिसा सफलता या काम नया से पिटना ना देछाय ठोया ठो हलिमेछि ज्याझो पाखे छिपी पाखे बिदा पनि आइने टिम बाय हाक्ना नब्ला एको सुबाय